Keni, vidi si di smo, evo se, ne? Evo ga, dragi moji, i danas bomo kuhali, kaj ne? Danas bomo kuhali, pečnica je ovdje. Sve si morate uvijek imati pripremljeno za kuhat, ne? Friška riba je najbolja. Kak si nađete frišku ribu? Mas je izvadite, tupi iz mora. Ne, palcu! Opa, svim si došli. Uvijek si morate imati pečnicu pokraj sebe, kak bi mogli pripremiti finu frišku ribu, ne? Dakle, prvo kaj vam treba? Uvijek treba staviti Na 6. Na 7. Na 7, kak bi se riba samo lagano, kaj ne? Jer ipak more, ne? More, ne. Jesi uključio? Jesam, prvo stavi ribicu. Danas bomo vam dali recept za tak finu ribicu s narančicom. Uvijek si treba, kak sam rekao, malo konjakića na ribu da si dobije onu kaj, aro. A obavezno vam je ovako, na 6-7 morate držati. Da se ne pregovori, tak je. Onda si lagano mešate i bilo bi dobro malo salatice. Imaš salatice ili kaj? Ima dole u vrtu. Odi u vrtu po salaticu. U moru si uvijek najdete sve kaj vam treba. Oš salatica, oš ovoga, sad tu moj prijatelj malo lijep, ono kak si znam da, ali ne, tu dome kak vidite salatice. Ne! Evo jedna velika glavica! Bravo, tak sam ti rekao, vidite, sve si tak najdete u moru kaj vam treba. Rene Bakalović vas sve uči. Tak si čovjek svaka svugdje može jesti, ne? Ljudi si briju da su gladni. Kaj ste gladni kad ne smete pripremiti? Stavite tu glavicu kaj se lagano očisti, drži taj konjak, prosite lepo. 2-3 pera tek da je, ovak bacite. 2-3 pera, ne smije se pretjerati kaj riba mora dominirati. Jer ipak je to riblja kuhina. Ovo kaj vam ne treba, kaj ne bacite ribama. Boli vas briga, neko to pojel, kaj ne? I ono kaj posebno, daj prosite, imaš li i vočke nekako narančica bi mi dobro? Za deser? Ne treba prolica narančica bi to, a? Ima dole, u onom, kad smo se sadali ono prije. A na 10 metara, odi da. I narančice si uvijek najdete u moru, ne tako da sad bi to bilo nekaj specijalnek. Lagano to oštrukaj, ajde da nekaj radiš, sve sam te danas naučio. I lagano tu ribicu oštrukaj. Znači mora se obavezno od zgora prema dole. Tak je. A ovo druga polovica si služi kak ti lepo pokle desertić za džusić i tak je to. Sad se lagano to treba na vodici na 6-6,5. 6-6,5 mešano s morskom vodicom, a do onda si vi lagano idete još malo plivati ili tak nekak dok se to pripremi. Deca se zabavljaju, ljudi se igraju, a kuhinjica je skoro pak ti gotova, ne? Nakon pola sata kupanja u drugom mjesecu, to je tak, friška ribica, taman je termin za to, ne? Kad je gotovo ne probamo. Pazi, nož je. Sad lagano to treba probati. Ajde, ne, ti uvijek voliš te specialitete. Uvijek si volim to probat. Pazite, ribica friška najbolja. Čekaj malo. Kaj, i štrukamo uvijek da vidimo da je to spremno. A belly and